bafuna ukucindezela sempilo ungayiphambili bathatha uNkulunkulu menza ukuphakamisa mbukelo khona ekhaya ngicela inhlahla ngimthandazi ngithi phumelani kakhulu ake zami ukuthi sifuna indlela singaphumelela kanjani phambili singaya kanjani phambili sizoya futhi kukhona kwenzakala niyawazi emakhaya siphuma kuwona akusikuhle kahle so cina mbukelo khona ekhaya thandaze usebenzisa umuthi iwasho impepho makhandlela kuningi wasebenzisa ongakusiza kakhulu sineke siphinyisile ekhaya sibe nento yakho igazi kuthande kube negazi imali ekuthanda sibe nabo lokusmith iwasho sibe nabo blokia sibe negwanosicitho bene bhodlela khona ushigqoke emanzini kancane yenza ukuthi imali ifollow imali ilandele usuku nemini siba nentambo futhi tuthina umuntu ukuthi uthini into ongichazako sonke sifuna imali umthandazi sangoma inyanga umfundisi okholiwe sindisiwe onjani sonke sifuna imali ekho ngayifuna imali yibe indlela yakho yedwa uyephila uyekuphumelela ukuthi kukhanye into zakho nisayona umthandazi angikufihle lokho enginako ngakuphila futhi ngiyakholwa ukuthi kinonke nesazama impilo nempilo ngezama kodwa manje ngisena imali ekuthenga siko sina imali ekuthenga ibag gas sengifumele kwenza izinto ezingaphezulu kwamandla nami engiyifunayo engiyifisile ngoba ngeke vele ukuthi ububha nyekayo but bit by bit ngikho khona ekhaya ngisa futhi ngikholelwa mina ngihamba nawe nawe hamba nami Nkosi ibusise kululele kunye nawe sizophumelela imali na efika ukuthi bazombuka ngayo abantu iyo le imali nje wena into yowana ufela cha ngizobonga mprofessor wami ngizobonga ngisezoya kithi lokwenza kuhle ngikula busisi 30,000 imali le ufike uzobonga into ziyavuleka ziyakhanja phambili ngisoza ukugeza ngifutha futhi kuzokuhamba kahle kuze kufika kufika khona inkomo ke into enginayo niyangazo lapha khona emakhaya babe ngethwala unathwala imali ubanjwe